Zinarronî İngilîstan li pey çi ye? Bi şerê dawiyê bi armanca dagirkirina Kurdistanê re gelek mijar zelal dibin û gelek mijar jî dibin sedema pirs û fikaran. Di serê van mijaran de pozisyona Ingilistanê heye. Ev pozisyon dibe sedema pirsan û fikaran. Bêguman di sed salê dawî de hema bêje di hemû geşedanan de rista polîtikayên Ingilistanê hene. Her çi qasî ew bixwe yek bi yek di nav geşedanan de tune be jî şêwaza siyaseta Ingilistanê risteke sereke dilîze. Lê dema were lêkolîn kirin dê were dîtin ku bi geşedanên dawî re Ingîlistan careke din dixwaze bibe xwedî helwest. Dixwaze şêweya geşedanan pêşketin û bûyeran ew bixwe diyar bike. Vê armanca xwe herî zêde jî di şerê Ukrayna û Rusyayê de dide xuya kirin. Şerê Ukrayna Rusya bi rastî şerê xwesteka hegemonbûna Rusya û NATOyê dume zêde li pey xwe hişt. Wisa xuya dike ku dê ev şer dirêjtir bibe. Di vî şerî de tişta herî balkêş rewşa Ingîlistanê bû. Ji hemû dewletan zêdetir polîtikayeke tund û êrîşkar meşand. Mirov dikare bêje ku pêşengiya hemû destwerdanan Ingîlistanê kir. Berî her tiştî leşkerên di nava artêşê de û yên teqawutbûne di nûçiyan de derketin pêş. Berê xwe didin Ukraynayê. Serokwezîrê Ingîlistanê bixwe di her daxuyaniya xwe de sekna li hemberî Rusya danî ziman. Piştgiriya xwe ya ji bo leşkerên tevlî şerê dijberî Rusya bûne jî vekirî eşkere dikir. Bawayekî eşkere Ingîlistan bûye navenda meşandina şerê li dijî Rusyayê. Lê mesele tenê bi Ukrayna re nesînordar e. Di 19 Avrêlê de bi hevdîtina Serokê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Serokwezîrê Ingîlistanê John Borinson re pozisyona Ingîlistanê careke din ket holê. Hem hevdîtin bi Tirkiye re hem jî hevdîtinên bi Herêma Kurdistanê re pirsên gelo Ingîlistan li pey çi ye xistin rojevê. Di nava salekê de trafîka hevdîtinên Tirkiye Barzanî, Tirkiye Ingîlistan, Ingîlistan Barzanî gelek zêde bûn. Tenê di nava çar mehên dawî de Erdogan û Borinson sê caran hevdîtin kirin. Her wiha Erdogan û Barzanî di nava salekê de bi dehan caran hatin cemhev. Tişta balkêş ew e ku ev hevdîtin ne bi rayedarên Iraqê bixwe re bi kesên ji malbata Barzanî re tên kirin. Ji Herêma Kurdistanê jî ne bi rayedarên hikûmeta Kurdistanê lêbelê bi rayedarên Barzaniyan re hevdîtin tên kirin. Li gel ku bi dehan caran Erdogan û Barzaniyan li gel ev hevdîtin kirine jî Erdogan di nava salekê de tenê sê caran 13 Gulanê, 21 Tebaxê, 28 Mijdarê 2021 bi Serokwezîrê Iraqê re hevdîtin kiriye. Gelo ev hevdîtin tê çiwatê. Ingîlistan hem di şerê cîhanê yê yekemîn de hem jî diyê duyemîn de bandora xwe li geşedanan kir. Di şerê yekemînê cîhanê de encama polîtikayên Ingîlistanê de rojhilata navîn dabeşî dehan welatan bû. Bêguman rista Fransa jî têde hebû lê rola sereke Ingîlistanê dilîst. Dîsa di şerê duyemîn de jî Ingîlistan her çiqas hêza xwe winda kiribe jî di geşedanan de rola xwe lîst û parzemîna Ewropayê şêweya îro girt. Sînorên dewletan diyar bûn, Yekîtiya Ewropayê hat damezrandin lê ji ber ku hêza xwe winda kir Ingîlistan ji hêza hegemonîk ket. Demeke dirêj wekî dewleteke endama Yekîtiya Ewropayê tevgeriya. Di nava xwe de gelek krîzê siyasî û aborî jiya. Dewletên dibin mêtîngeriya wê de yek bi yek jê qutbûn. Bandora xwe ya li ser rojhilata navîn hêdî winda kir ji Filîstîn û Misrê vekişiya. Her çiqasî Ingîlistan bawayeke fîzîkî ne li rojhilata navîn be jî tucarî dev ji eleqederiya xwe ya li ser rojhilata navîn bernedaye. Di referanduma serxwebûna Başûrê Kurdistanê de dewleta ku herî zêde bi polîtikayê zirav û bi tesîr bertek nîşan da Ingîlistan bû. Ew Ingîlistana ku bertek nîşan da niha bawayeke heybet Serokwezîrê Herêma Kurdistanê pêşwazî dike. Heman tişt ji bo Tirkiye jî derbastar e. Du dewletê ku bertekên herî tund nîşan didin niha ji hemû dewletan zêdetir bi berzaniyan re teklî datînin û eleqeya xwe ji bo Kurdistanê eşkere dikin. Xuya ye planek di meriyetê de ye. İngîlistan ji bo careke din di geşedanên cîhanê de bibe xwedî rol û bibe hêza hegemonîk di destpêkê de ji Yekîtiya Ewropayê derket. Di destpêkê de ev rewş weke lewazbûnekê dihat nirxandin, gelek derdoran digotin İngîlistan nikare wisa bidome. Mixabin Ingîlistanê plana xwe ji zû ve amade kiribû. İngîlistan ji bo bandorê li ser geşedanan bike dixwest ser bixwebe. Lewma xwe ji derveyî biryarên Yekîtiya Ewropayê hişt. Niha jî di şerê li hemberî Rusyayê de û di şerê li hemberî tevgera azadiyê de roleke sereke dilîze. Divê neyê ji bîr kirin dewleta ku plana komploya navnetewî amade kir û xist meriyetê İngîlistan bixwe bû.
دولتا کو عاقل ددا ناتوی انگلیستان بخوابو. دناف دولت اوروپای ده یا کو هری زیده روجلاتا ناوی ناستکه انگلیستانه. نها جالیه کی و سندیکاین کارکران پیشنگیا تکوشینا آزادیا فیزیکی یا ربری گلی کورت عبدالله اوجالان دکن جالیه دن و دستلات پیشنگیا پلانا دا گرکرنا تواهیا کردستانه دکه و پلانیجی به ترکیه و مالباتا برزانی ردکه. بشر اوکراینیا روسیای ره پرسکریکا انرژی رودا. اوروپا پرانی گریدای انرژیا روسیاییه. لی ویشری تالوکیا پیشروجی راخست برچاوان. لو ما اوروپا کت ناف هولدانک آلترناتیف. آلترناتیفا انرژیا روسیا پترول و گازا روجلاتا ناوینه. انگلیستان به پشتگیری ترکیه و مالباتا برزانیان دخوازه بری هر کسی خطا انرژی بخبن حاکمیت خواه. جبو پیکانینا پلانا خوژی دیاره تفگر آزادی جخوره وکه آستنگیه که دبینه. جخوه ترکیه بسالانه لدیجی تفگر آزادی شرکی مزند مشینه. مالباتا برزانیان جی تفگر آزادی عاجزن. برجمندین وان هر سی هیزان لدیجی تفگر آزادی دبن یک. انگلیستان جبلی نوا مالا خواه تجاری گرینگی ندایه دموکراسیه. پولیتیکا یاویا سرکه و جبو برجمندیا دولتی لدر و تفلی هویه درخه هزین مزن برد ده هفدو دا کو بسرکوه. ترکیه جی تجار کرد قبول نکرنه. ده هر شرط و مرجی ده به همو درفتان شر تنکرنا کردان فیزیکی چاندی آبوری سیاسی دایه مشاندن. پدکه و مالباتا برزانیان جی چه دما تفگرک آنجی پارتیک لهمبری برجمندی خوین مالباتی و آبوری دیتنه لگل هزین دا گرکر جی گرتنه و خواستنه وان تصفیه بکن. به عراقی رلهمبری ینه که به ایرانی رلهمبری پدکه ای و کمله به ترکیه رلهمبری پکه شرکریه. نها هم لباشور هم جیل روژاوا به هفکاریا ترکیه لدیجی تفگر آزادی شرد مشینه. اف کارکتری پدکه و ترکیه جبو انگلیستانی جی نیمته. جخواه هشمندیا کو ترکیه دایا آوا کرن و پولیتیکایا پدکه دیار کریه جبری و انگلیستان بخوابون. انگلیستانی رو دخوازه و گره سر رولا خویا اساسی دشار جهان یسیمین ده دخوازه به دیارکری گشدانان. وی خواسته که خوشی دشار اوکراینیا روسیا ده و دشار لدیجی تفگر آزادیه ده به وکری اعلان دکه.